صل هذا الأمر يا رب محمد يهدى لغير هداية ولا غير الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري كليك فانوغ الأدب المفرد أقول من مهارو كيام مدني أميهك كاريغا ميهك التعريف كربه هندو أميهاك مونو مچا ویلیجهما باکر نංගන්නේ වුණ බාබුගා ඉස්සවා හදීස් තකුගා අගොන මෙ මිහාර මෙවලෙනි ඒගේ කුරීගා මදහ කියුමා බෙහෙ ගොතු මදහසනා මිහුන තාරීෆ් කුරුමා බෙහෙ බාබෙ ගෙනස්ස আদি ඒගේ බයි කවායිතක ඒගේ බයෙන් උසූතන් আদি ඒගේ බයෙන් අදබ්ත මිහුන සනා කියුමුගා නොත මිහුන මදහ කියුමුගා අන්නන් ජෙහෙ ඉස්ලාම් දිනුගා දෙව්වා ෆවහු ඉර්ෂාද් තවරග්ගින බෑතන් අගොන මෙ මීදියා මජ්ලිස් ගවානේ කියාෆ් අගොන මෙ හුට්ටාලා ෆමිවණී එදුවහුගේ මජ්ලිස් මූණු මච්ච වෙලිජහුමන් අයිසවා හදීස් තන් නංගන මොන බාබුගා ඒගොතුන් අගොන මෙ වර දිගු හදීසේ මෙ ෆහොන් දුවහුගා කියාලා ෆානේ හදීස් කහොරි බයි ෆාදාත කට්ටකා මියදෝ අගොන මෙ ෆෂානි ඒ හදීසුන් මේ හදීස් බස් ෆලෝ රිවා කුරබ්බා ෆවණී رجاء بن أبي رجاء ودالوني عن محجن الأسلمي صحابي بكر ما بيجمع غيره رواكربا قال رجاء راوي رجاء ودالوني أقبلت مع محجن ذات يوم الدوهجا محجنا كنت من كلفان وداغتي حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة بصرة أهل برينج مسكيتك هميا فإذا بريدة الأسلمي هندوغا إتانغا هوتي بريدة الأسلمي كيا بيكله بريدة الأسلمي كيا بيكله على باب من أبواب المسجد جالس مسكيتوغا دوركاري شيندلا ينينه قال رابي بدالوني وكان في المسجد رجل هندوغا إتانغا مسكيتوغا هوتي ميها يقال له سكتة انا كيا ولي سكتة غنمو باين هن روايتوغا سكينة غنمو نانكيا ميهكه يطيل الصلاة مينا نماد مينا كي نماد وردكو كراميهك فلما انتهينا إلى باب المسجد دين مسكيتو دورا هميا هندوغا وعليه بردة كليك فان النبي فيني هدوم تركورا باغن وكان بريدة صاحب مزاحات بريدة متان مسكيك كاريغا إشين دي وداكين إن بريدة كي أي ورا مجا مزاجك ميهك هرم ماني ميگه كوريگا كيافا سماسا كورمگه ادبتك سماسا كورمكي كومسورك اسلام دينگا اون كمكم ادي ايگه باي فاداتا එක කණකක ගුළුම් බදෙහිවේ කාරිකන් උෆෙදේ කමෙක්කම් වෙස් අගොන් මේ මානි ඒ බාබතෝගා කියාෆා කොම්මක ස්මිබේ කලකී මී ගොතම් මීහුන්නා වර ගායකෝ මජාකොන් උලේ බේකලකේ قال එහෙම වෙගෙන් ඉබාරත්තෝගා වාහක දික්කුම්ගේ ඒ හුන්නානේ කහල ගොතේ يبيفلكم يدالوني بريدة مبدالوني يا محجن صحابي بكلك أتصلي كما يصلي سكينة أتصلي كما يصلي سكبة نماذ قرآن كاليفان نماذ قرآن هنگه أصل من سوال من قرآن سماسا قطعا من سوال قرآن كوبا هي حكمكي ميهادي حكم هي نماذ قرآن جهنيا إهم بنا كهال ميهن على نماذ قرآن هنگه كاليفان سماسا قطعا من حكم أبيه قطعا من سوال من كولي එහෙමගෙන් ඒ කුරි කරාවි විදාලවණී තන් කොළ සමාසා මිසාජගේ බේකලකේ කලෙෆානකි දෙන් ඉන්ෆ විදාලවණී ජවාබ නුදෙව්වි කි ජවාබු එවගුතු නුදෙව්වි ෆහන් ජවාබ දිනු මට්ටක මුනාසබු ගඩි ආම දෙන් එෆෝගා විදාලවණී වරජා එම්බර රුජුව ජේද අයිස قال محجن එම්බර රුජුව එෆ හම ජහිලාෆ දෙම් මිහජන් නොලනි අස්සු කියාදෙන් ඒගේ හුකුම් හම ජහිලාෆ
ඒ තිබිතා තිබෙගෙන් මිහා බොඩ වාහකේ දක්කනොත් ඉස්ලාම් දෙන කණේ ෆහුකුමේ කියාද මයිෆර හොඳ කෝ දාන එහෙම එමෙ ෆරතම රුජු අවි එකලෙක ෆානා එක්කෝ හම ජහිලාෆා قال محجن دم කියාද වනි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුගා හිඟාදිය හාදිසායි විදාල වනි ඉන්න රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අඛذ බියදී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේෆානුගේ අයිප්පුලග හිට්පෙවියේ mi hadis wasfulun engena mi numes hadis wasfulun takwe boh nabiy sallallahu alaihi wasallam kalifan assaab be kalunga ippuluga hippawan e kalifan ulvi gotake kalifan assaab me huna be kaluna ekko eha kaari kon ulvi wara gaay be kalege gotuga boduwe fainno e kalifan ki me is be kalaka rasulaka be dawlatuke isveriya vima e boduwe fainno kalifan ulvi ham assaab be kaluna atuga hippawan ettanege kaagen ekko nues enge emma jelihi ganneruga rasul etanun kaakkame rasulullah sallallahu alaihi wasallam kifad beerun anna mihunnak e kayege faana wada gannawani atuga hippawagen men hadis minum baar hadis bor atuga hippawagen mi hadis nimenden farabadiyen arange anna irwe satuga hippawagen duuno korawwa vidalo timan kayfana atuga hippawagen wada gate fantalaqna namshi hatta sa'idna uhda timan bekalun uhud farabadiyen araf madad nabiy sallallahu alaihi wasallam uhud farabadiyen minum farfarta sarakam ga iswe e farbade ki e aharmen deke lobiwa kuri dogeswani kiyafa aharmen deke lobwa mu'minun deke lobiwa farbade ki adi mu'minun se farbade deke lobiwa gehe farbade gotu kana nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fani aden info ga ekalik fana etange maccan ara wadagem fa ashrafa ala al madina yazima balali mat uhud farbade an ara irima dem fennane matin tiriya madina ekko ehinduga nabiy sallallahu alaihi wasallam vidalwani qala waylun ummiha min qaryatin miga mirahuge mamma halakutte mi bahaki mi erahan kudames bunewle bahenno ei arabin beenon kon ule bahen ege fahatun dakkan hori wahaka muhimmu wima ekan aduwa habayku samalukamak genawattaka vidalwani yatrukuha ahluha ka a'mara ma takun miha etanaki etan imara ikure mihun hamariti kon ulewle hutta mistakun nukumegen daana tanake madina ek manake fa huzamanuga hele fa mihun etanu nukunnana manake etanuga ma kina bay ko nolene fa huzamanuga madina mihun nukunnane yatiha ad-dajjal den etana ad-dajjal annane yatiha ad-dajjal فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها دين هنا فنان مدينة كم دورك كاريغا ملائكة بك لك هوتا هنا كان يتناقش نوي فدبين إما حديث أسفل تكون إنجي مكة دي مدينة كم دجال كان ودبين كان رسول الله حديث قرباني ليس بلد إلا سيطاع الدجال إلا مدينة ومكة هنا فانا على نفس بمن نونان دنياكم مدينة يا مكة فيها على كل نقبة من أنقاب المدينة الملائكة ملائكة وانكم دور كارغا صافين يحرسون فار ورمتكا جينا ملائكة بكلم وانه منا نودو انا ودم مناكر متكا فينزل السبخة دين انا مدينة يا كاريان انا نانه ميا رسوله باي ميهم فا كفا اتمس حديث تو غاليغا انا ايس اما دوران انا كاري واتم فربدي كاري فترجف المدينة 3 رجفات انا عندنا تيمبرك مدينة ديما ايما يخرج اليه منها كل منافق وكافر مدينة غيترت بكم منافق وكافر كايسنا غولين ginafar mikan hingani amugotiga mihun adia khilaf kame fenunima wan etanaka daana amuko mihun ei astu haigato rangalo gotennu adia khilaf kame dimawara etam balaka daka nuje mi fata mihum furtama dajjal mitabawan ema dajjalu etanan ama mi munafiqun tan awha vinu ibalan gossa enage fituna gajhen enage fituna ki warabbodu fituna inge rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme namade ge fatuga attafawat tahiyatu kurma amru kurabba fa du'a ga saissabe dajjal ge fitna salama man edi du'a kurabma adi bayin wer bidal wa du'a kiyuma ki fa tahiyatu ga wajibe kes ei enage fituna ki waran nurakate fituna ekkamuga baati begen den e fa ga bidal wani thumma hadara hatta idha kunna fil masjid den anekka embri miskitan ay wadagate kalifan erwe sai pulga ippawagen ne hore erwe sai pulga ippawagen honne
විදාලවනි රාහ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රජුලන් යුසල්ලි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆෙනුනේ මීහකු නමාදන් හොට්ටා වයස්ජුදු වයර්කා එන සජිද කොෆර රුකූ කරමන්දී එබහි සජිද වර දිගු කොෆා වර දිගු කර රුකූ කරමන්දී එහෙඳුගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු හදීස් කරබේ ෆකාල ලී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එහෙඳුගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු තිමන් කලේක ෆානත් දෙන්නවියේ මන් හාදා මීකාකුහෙ فأخذت أتريها دين تمن كليك فانو إيه بيفلكو تعريف كرام فتبيمه ثناك يوم فتبيمه بدال بيمه هذا فلان ميناكي ميني كهلا ميهكي كهلا ميهكي نماذ ورديكو كرا ميهكي ورجينا نماذ كرا ميهكي ورن هيولفا ميهكي سوليه ميهكي واقي هما كيا ورسول الله حديث كرام بافيه أمسك يفهتاره أنغمدون لاجن هناشه لا تسمعه ඒනා යන් අඩු නොයිවාෂ ඒනා මච්ච කුරවේ තාරීෆු සනාගේ බස් අඩු නොයිවාෂ ඒනා ඉකුරා කන්තකන් අදී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එව්ස් ජවාබෙන් නොදෙබ්බා ඒනා දීගු කොන් නමාද කුරා ෆහන් අදීගේ ජවාබේ බාදේ එම්මෙ ෆුර්තම හුට්ටුවි ඒනා ඒ තාරීෆ් කුරා කුරුමගේ අඩු ඒනා යන් නොයිවාෂ ඒනා ඒගේ අඩු නොයිවාෂ ෆයුහ්ලිකුහු ඒරුන් කිහින වානි අඩු ඉවුනිම ඒනා හලාකුවානේ kuriga midiya bayin hadis toge saisawti mulime sena zabahu bigen daane mad hakima enaage bo kandalun kahala kamekeme ege sababun enaage hitav wanna bodaveri kamen aistanati adi enaage faafata matin ena hadanati enaage rangalu kankan engi ena nafsu ena fene mi insanun allah subhanahu wa taala khalqu kurabba fa wani ilahu mola denawadi ganna wani insanuge tabiyat ege nurakkaateri kamattaka ekayek faana migota angawa fa miwani mihun kurimatiga ena taarif kuru mi badis wasfon egeni la tusmi'uhu ena yan adu noivare ema ilmerin vidalwani madahasana nuwata mihunna taarif kurum ga nurakkali ena yan kurimatiga ena taarifu kurume nuwata ena yan e taarifu ge khabaru fora kahala gotaka koffiya ena ege gellum wani den ena adu noivenya ena ka behe kama bestunta ena kan egelle men kurane ekam ko ena adu ivuni manote hem mihunge faratun ena miveni kala taarif ge bastake miveni bayko kikan ena egun e hisaba forum ei ena halak kollane kameke ema nabi asas hadis kurame ena en adu noivashe ena adu niwashe ena halak we hingadanera faqal قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره دم nabi asas sallam hama ipuluga hippabage mehri ekale fanuge kotri koltaka hama deven deka deviye tima kale fanugo wage lakinnahu nafada den kotri kola hama adewne den tima kale fanuge ehnas tima kale fanuga ipulun du kollebbiye den efo hadis kureviye thumma qala inna khayra dinakum aysaruhu tebami hunge dinuga emme riveti emme rangalu dinaki ei emme dimberiumuga emme riveti gotaki ei lui gottakuga hifume emme lui gottakuga hifume inna khayra dinakum aysaruhu mifaden tim fahar hadis kureviye lui gotuga hifume tebami hunge dinuga emme rangalo gotaki emme rangalo dinaki lui gotuga hifume mi asdo mi wahaka mi riwaya feshiken ayruga mi sakbaya kurevuna suwalu jawabu mi hay jawabu mi devvi kale faanu dalilakum waraddigu hadisa kiya devuma fo war baaru faadata devuma fo ga me fo mi aslu ebe fulako ebe nomvi jawabu mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa mi wani emme rangali lui gotuga hifume lui di miha ku namadan hutte kale faana fenuni mi digu kon namadu kurati mi warabboda visnalan je waragina faharu mihum furatama diinan anna wagutuga nota diinan lobi je wagutuga warajjoshunnan temwara digu kon namadu eskuram beenwan roda komme dogi fam beenwan ekam ega jehena warabboda figu veriba mika mi hadis taka balali ma igena argon menna nabiya sallallahu alaihi wasallam ta hadis kurabamati emmerangali komme hemma digu kurmennone lui gote emmerangali ekihine ibn mas'ud vidalwani iktisadun fi sunnah sunnatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun aisoi gotuga hifumga iktisad kurun kuda kollum iktisad kollum khairum ma rangala ijtihadun fil bid'ah bid'ah gami heku maga dala masakke kuras manaki bid'ah veri gotakan diinan ulama vuren kuda gotaka sunnatuga istawri gotan ole miha ma rangale eva rasulullah sallallahu alaihi wasallam mita mana kurabwa famyati emi hekka kuladana wigenwa membar nota diinu ga iswa sunna kantattakuga digu kurun
digu kurang ena kuladana begen noa membara hen hadis ek gaisawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi forani miha kuna madu wala digu kokura kam ge khabar ehindo nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahu thumma akhadha bimankibihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ena ge arihan gaisa ebe kalege kontrol ga hippeviye thumma qala yafu hadis kureviye inna allah ta'ala radiya li hadhihi al ummati bit taysir mi ummatanna allah subhanahu wa ta'ala lobi wodi gannawani lui wettake ma digu kon namadu kurati ma digu ko ruku sujud ma digu ko wa kariha laha at-ta'sir adi nuru ilah subhanahu wa ta'ala nurusawai untagu ko kantakurum mi ummatuga qalaha thalathan marratin migota timfar hadis kureviye fa den yafuga migota nabiy sallallahu alaihi wasallam timfar hadis kureviye ehma diinuga emihaka kuladaname mimmaru ifani mihun alan sunne namaz kuram fashairuga emme rangal wani fahara kafure fahare gina kuramandeo misalaka rawatib sunne nukurebe miha emme furtama do rawatib sunne kuran ne ganna doham feregen dam namaduge garra ko kurames ne nuganna shewa ena e furtama balane dos takakwa ne rawatib sunne toge petteto dem vituri kurebeto vituri ves dam namad dang iruga baingil men kiya devani emme furtama isha namadum fabagem wagutun kurash bagutun kurash ena gotuge watiga ta'awwudu wima aada wima den e badal kollashe nidum e kurin kuram ei abu bakr ge faana rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad debbi goy abu bakr ge faana ki kale faana ge iman kam e fali lafiya kale faana iman kam bura wegen den huriha emmen ge iman kam bure ehnam se kale faana rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad debbani nidum e kurin vituri kurava mai kale faana faare ge no hele daati ekam ko eno sahabe kalum bidalu ge faana pada bay be fulna niduma fahukuru maamuru anga wafani ebe kala kay kashige ma gotakam mi sunnen amal tan unnane den miha namaduge kurin namadu koffadi damu namadan helum aadavima dem vituri badal kolle vedana damu namada ekko kura ekahala gotakan e damu namadan miha aada kuran jehani damu namaduge derakwatun dem vituri den eti hatarrakwat badal kuramon gos egota duwastakakum miha miga damu namadu kura mihaka vegendan ifharun digu kollima nuhife hettene nabiy sallallahu alaihi wasallam devani digu kurumen nune muhimmi ehmegem ekale fan hadis asflega isavane saddidu tebami hunna vivarakun masakke kurare sunnata gota kanta kureveto nuwanyamu waqaribu tebami hunna nukurevenya eya kariwa war kurash manek bay kanta tam yar misaka dam namadu kayfan kurebe arra ko kam gawana ma nukurebe miha ya karya kurash der ko bis masalenat ya base dine wa abshiru adi ufawere kamuge khabar deshe rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha ekale fanu ge alukam ma medu suwal kuranga mihunge wahakati be fulon adwahan ekakwaisa Aisha radhiyallahu anha garihu ga mi wahaka ehima ekale fanu kiyade ekamana kiyade wane kay fanu ga alukam hunna koy den ekaku bunani timanna menna muhammadunne mi alukam mi kurevni timanna rodeshe hunnani den duhakwas muli ahar do rodeshe hunnani anika ku bunani timanna rengando ekkoshe namaz kuran wes nidaname anika ku bunani haran duhaku mihe kanu innana den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki hadis kuravani mi hunna emihum ifade ki ma ekale fanu member machan ara wadage bayaku mihum mihen kiyafiye kay fan hadis kuravani bayaku mihen kiyafiye timan kale gafar wa man raqiba an sunnati falaysa minni timan kale fanu ge sunnatum munu amburala mihaki ei timan kale gafanu ge terem wa mi hennone sunnatum munu amburalum kay fan isbek kurevi onnan jehem waravren bodo kon hifumuga sunnatum munu amburalum annade degotaka eggotaki kale fanu dekke vi hidayata pure bodan ekan kamuge hifum fishun ei sunnatum munu ambural hama egota sunnatum munu amburalum wannane ekale fanu genne vi gotta du kollum ves mi lui faseha kamuge wahaka dekkima bayem mi hom mi lui faseha kan nagane sunne du kollan sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun aisawa sunne god du kollum taka bayem mi hom e banaga mi gotam mi hunna daliyuta lui faseha kamanga sor daliyuta islam deenuga kadelege wajib kurefa kankan du kollum taka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun aisawa sunna ekale fanu arihun aisawa sunne kantatta du kollum taka mi lui faseha kan e banaga bayem mi bay gawmatoge mihun bune tinraku tin namadu kollima eves ha harukasi wa ichennone fas namadu kura ichennone ei kinon
meduminaki adi ekinu luigotu gehfumaki sunnata eggotak kantak korun hemme kale faz kurwani kike faman rakhiba an sunnati timan kale fan sunnatu muno bura ala famihaki falaysa minni timan kale fan ge tere ma be mihun none ehma lui kollamon gossave se kale fan sunne du kolliya hisabun e kale fan ge tere ma mihen none edi harukashika gotun kamuga viesses ehma bay far sunnate ge wahaka bunewonima nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani qiyamet doga allah subhanahu wa taala basful wahi no kurabane adi ballawa wadi nugannawana mi kure mikal hadis ves gossave ege terem bayin hadis ga annani fa kure bimmati ge dama fadami emi hunna allah subhanahu wa taala nus pallawane mane tamikattawre tiriya fa kure behettum bay mi hun kaari ga mi ku sunnata tabame gotun fa kure maccan hillales mi haddu fana mi hunnave ekare faanu ke sunnatan amal kurma kel faanu dekki gote kan kurume hadis gannani ebe rabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani muslim verihena ge izar honnani tamika shimme dashe sunne gote evarun nuwa miha evre tiriya den e hadis kurabani tamika shin tiriwa dashadawa ba wani narkaga warak gina mujtama tawga warak gina kankan sunne du kollu mattaka mi lui fase naga nabi sallallahu hadis Quran timan kare fana sunne du kollamaki timan kare fana ke teremba bay nune aden e foga al imam al bukhari mi babu ni imma wala bafa ituru babe gennawani babu man madaha fi shi'r nuwata lemba hurwai madaha kiyun nange babu amugote gahama lemba hurwai madaha mi honna kiyuma sana kiyuma आमु इबारत को मीहुन्ना मदह कियुमा सना कियुमा मीहमा एकिच्चें एक्का मेहन्नव स्मिता वकिम वाग कुरेव्वी कीवे आमु गतिगा लेम्वेरिन्न की मीहुन्ना तारीफ कुरमगा हद्दुफान आलाबाई लेम्वेरिंग गीना वही समान बेरिकम गावेस अदि मिफहब बेरिकम गावेस अदि एकी गौमतक बेरिकम गावेस एमीहुन्ना की तारीफ को मीहुन्ना सना कियुमगा हद्दुफान आलाबाई गोतुगा फेन्नान अदि वर बोडा कंगे मीहुन्गा हुन्ना तस फेन्नान एहमे लेम्वेरिंग तेरेम्मेस रंगलो मीहुंगले ehnames ara ginafaru mikam migotan higati ve al imam al bukhari wakim mitanga mi babu genna fani mikaman ishara kurumattaka mikaman dalil gennawattaka gennawa fawani aswad bun sari' gari riwayat kale fan vidal wani ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hatiman kale fan wada gati me faqultu timan kale fan danwa fi me ya rasul allah ya allah ga rasulai يا رسول الله يا الله رسول قد مدحت الله بمحامد وبحمد حديث كرباني vidal wani ebe fulaku vidal wani madahtullaha timanna Allah madaha kiyafime Allah subhanahu wa ta'ala ya madaha sana kiyafime wa midahin adi sana kiyafime wa iyyaka adi kalega fana ves madaha sana kiyafime ehnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave amma anna rabbaka yuhibbul hamda dannaje amakashawarun tibage veri rabbu hamdu kurabvu mallobi kuravve ekale fan hadis kuravi mi bekale ko mi vidal allah timanna ibasana kiyame adi kale fan avesana kiyame rasulullah hadis kuravne allah subhanahu wa ta'ala lobi wadi gannawa ilahan hamdu kuravma hadis nu kuravwa timan kale fana sana kiyashike hamdu kurashike ekamaka ichi vidal nuve ekamaka ekale fano evvesecce vidal nuve ehnawe sekale fano ishara kuravvi mana kuravvi ekale fano mana kuravvi ekale mana no kurabba ehna sekale fano irshad devvi allah subhanahu wa ta'ala sana kidane ehna sekale fano wahaka dikurno kurabba den efo vidal wani faja'altu unshiduhu den timan kale fano sana kiyumuga len kiyamon diyaimuwe mane ki allah hasha rasul sana kiyumuga fasta'adhana rajulun ehinduga mihaku izunang edune bay riwayat tawga enge bay riwayat ko enge bekala ki ay umar ke fano kam fasta'adhana rajulun tiwalun asla digu iskolon digu bo talakon hori bekala ku mi ekale fano majliha waduman note kale fano gariha waduman izuna ngedune faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ehiduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam
hadis kureviye ehinduga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye uskut huttalash umar gifan wadunima sanakiyum huttalange allah rasul lemba hurwaim bim lemba hurwaim bim fadakhala fatakallam enden kale gifanu wahaka dakkawan fattafiye manaki lemba hurwaim lenkiyam fattafiye anikkawas ekale fan nukutima marga fan nukume wada gatim anikkawas lenkiyam fettiye devana faharwas anikka ais ekale fan wade wada gatim anikka rasulullah sallallahu hadis kurave huttalash migota tim faharu kantavve diyama den timan kaleg faanu dannawa fime e allah ge rasula e kaleg faanu timan kaleg faanu tim faharmatin huttuwa fimu e be kalak wadunima e kibe ganto ehenduga hadis kurave hada rajulun la yuhibbul batila e kaleg faana ki e batil dhobi kurabe kalennone batil dhobi kurabe kan e be kalaki e batil dhobi kurabe kalennone ege maane ki mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay ilmerin sharahaga vidalwani e befulako ala islam e befulaka befa islam dina shawgu verikan jissewa mattaka e kiya lembahuruwaga lemtakuga mana kurevigamba lafzutake nuhimeneti kale faanu du devviye be kalaka al imam al bukhari mitanga mewaha genna fawani shi'uruge tere nota lembahuruwaga tere mihunna sanakiyum mana kurmattaka name rasulullah sallallahu alaihi wasallam mita izuna devvi ekalege faano allah hasha rasula sana kiye basfurtaken ekaniwima aden efoga mita ituru basfule gennawa fawani aswad bun sariyo gariyon hama mi basfuluga ehen riwayat kon gennawa fawani ekalege faano vidala wani madahtuka wa madahtu lillahi madahtu allah kalege faana sha allah timanna madaha kiyafimwe madaha sana kiyafimwe aden efoga al-imam al-bukhari itru babe mitage nawafa mi bani babu i'ta' ash-sha'ir idha khafa sharrahu sha'irunna ecchedinun emihun kiben biruganna kamuga wanama sha'irunna ki du fasahitte bibayin emihun mihunna ecchihi kiyam vejje kamuga wana mihunge du beenun kogge mihunge aibu kiyam vejje kamuga not mihun fadhiye kuram beenun vejje nama waraf fasehe mihun quran fasahat ga holu berim wima ibab al imam al bukhari ge nawafa mi wani emihun ge kibayin salame bumattaka huddakan emihun na baifahar madah kiya sana kiya awaha kuriga algon kiya fawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun aiswa hadis wasfle ge kale fanu demi heka degotakan amal kure bikama ege terege ka ki emihe ge nubakamun salame wa nubakan ehem mihun salame nuwa wattaruge mihe ena abhegot rasulullah hadis kure biki ke ena warang heko kanta kure vi aisha radhiyallahu anha gari hanga ekamana ballawang honnamani ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekay fan kotri kolga honnamani ko hu izna ngedeni mifatami den awah sana kiya fanote ena heko kanta ko fahinitum efa awahang ena fonwali den efa aisha radhiyallahu anha vidalwani kike hadis kurawani mistakon eteren emme no ba mi honnaki ebegge no ba kam mi hum biruganna mi honna ekahala mi hevima fonwali egota lemwering kibayen ekahal kame fenejjiyamu awahan emihu kiben salami mottaka ena madahay kiya fonwalu ko masale nekkam bayan kurmataka mitanga mi babu ganna fani mikama dalil kurmataka ganna fani abu nujayd garhin riwayat kalfan vidal wani inna sha'iran jaa ila imran ibn husayn sahabi be kale kam gawa imran ibn husayn gariha sha'ira ko ay fa a'tahu den kale gfanu devviye kalfan atun ecce devviye manake awha devviye فقيل له تؤتي شاعرا دين كوالي فانا دنونه كلي فانا لمبرن نان اتشدني هديا دني هي فقال ابقي على يرضي تمن كلي فانا ابرو حمايه كرمٹکے مهم هدي ابرو حمايه کو باي فاروگا ميهුගේ නොබෑකන් මා බොඩ වෙජ්ජියා එමිහු කිබෙන් සලාම බුමට්ටකා එනා අතුන් එච්ච දිනස් අද එනා තාරීෆුගේ බහ දිනස් ඒ හුද්ද වෙගෙන් වා කමෙන් ඉස්ලාමී ශරීයතුගා එකම කොේනාගේ දීනුන් එච්ච දූ කොල්ලාක දීනුන් එච්චදු කොල්ලාක දූදිනුමකි මුදාහනයි හුද්දෙන්නවාන මානකි දීනක් ගෙන්නන් ලිබුනස් දූදීගෙන් හොරුන් එය මිකෙන් මුදාහනයි හුද්දෙන්නවාන එකමක එනාගා මිල නෆ්සු නුවත එනා ලිබෙන් දුනියවි මන්ෆායේ ගෙල්ලුවාලා ෆස් එනාගා අබුරු එනා හිමායක් කරවිද එකම දීනුගේ කමෙන් එනා කද්දුලෙන් නොකරවේන මුදාහනයි ඉස්ලාම් දීනුගා හුද්දේ නුවාන
අදෙන් එෆාග ඉමාම් අල් බුඛාරි ගෙන්නවනි වරම් මුහිම්මු බාබේ ಹಾಸಕೋ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಏಕಕೋ ದೇದೇ ಫರ್ದುಂಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಹುಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅದಬುತಕೆ ದೆಂಗೆ ಫೋಗ ಬಯಾಮಿ ಕುರವಣಿ ಬಾಬುನ್ ಲಾ ತುಕ್ರಿಮ್ ಸದೀಕಕ ಬಿಮಾ ಯಶುಕ್ಕು ಅಲೈ ತಿಬಾಗೆ ರಹಮತ್ತೆರಿಯಾಯ ತಿಬಾಯಂ ಉಂದಗುವಾ ಮಿಂವರ ಮಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಿತಾಶೆ ತಿಬಾಯಂ ಉಂದಗುವಾ ಮಿಂವರ ಮಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಿತಾಶೆ ಮಾ ಬೊಡು ತಕ್ಲೀಫ್ ತನ್ನು ಜಸ್ಸಾಹೆ ರಹಮತ್ತೆರಿ ನಟ್ಟಕ ಹೇಕೊಂ ಹಿತುಮುಗ ಮಾಯ್ಕೊಂ ಹಿತುಮುಗ ami babu mita gennawa fa mi wani mige fahatun wara muhimu babu take genaw mattaka ei ziyara kuruma gege ziyara kurumge maikama ziyara kura mi hunna mehmandari ada kurumuge muhimu kama mi wahakata bayan kurumge kuriya mita gennawa fa mani migotun rahmetteriya kam mehmandari ada kurar note nomes kamegga ekon hitumuga ena mehmandari ada kurumuga taklifunu jassashe aslaki mehmanunna kame hitum mehmanunna kame hitum ege aslu gotaki ehennama wes ena ekamuge macca taklifunu jassash mikama golon hori hadisen mitaga gennawafani ege maane ki mi mehmanunna kame hitumuga rahmatterna kame hitumuga timage nafsa ekashige nawa bura nujassashe ege sababaki ei mehmana ku ayma ehnayattaka ma bura ufulakan ege kamuga wanama ekkala mehmanu miha veswaran undaguwan haigatuga mehmanu ena kariya ziyare kurani ki hommen ena bura jassa kanno era udawu kura kanno ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba kamuga salman al farisi vidalwani nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natakallafa lidhayf timan bekalunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi kurabba fa wani mehmanu ayma bura ufulum ma boda bura ufulum e manzaro ena fenunima mehmana dhagigatuga debe udagul ekkamuga ekan waati wegen ibabuga imam al bukhari gannawa fa wa hadis rasul riwa ko rabba fa wani athar gannawa fa wani ibn aun garihum khalifan vidal wani muhammad bin sirin aywa gotu vidalwani qala kanu yaqulun vidalwe salafun ge bekalum vidalwe la tukrim sadiqaka bima yashqa alayhi emihaka burawa minbara enage rahmatteriya ma ekkon hitumuga bura nokurashi heyokok kanta kurumuga ma bura kok kanta nokura taklifu amilla nujassash den efoga imam al bukhari migennawani babu ziyara kurumuge babu ekako anikaka ziyara kurumuge muhimmu kam bayan kurun ei daturu koffavies daturu nokobves ekako anikako ulege taka ziyara kurumuge adabutaka ziyara kurumuge muhimmu kama ziyara kurumuga samalu kan denje kankam bayan kurumattaka al imam al bukhari mitanga miwahaka gennawa fami wani mi ziyara kurumaki ega warab bodati faadataken ekulege ma kamen ei ena ane muslimu akhage hita ufaveri kam waddade adi ukhuvetteri kamge gulun warugada kodde de fardunge demedu gonna gulunta warugada kodde kamaka wati islami shariatuga ziyara kurun ei warab bodu alokamegge gotuga lewifawa main alokame meka koneka ka ziyara ko hedo mibabuga imam al bukhari gennawa fa wa hadis rasul riwa ko rabba fa wani abu huraira radhiyallahu anhu de hadis rasul riwa ko rabba fa be egeterem furtam hadis rasul riwa ko rabba fa wani abu huraira radhiyallahu anhu ekalefan vidal wani anin nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hon riwa ko rabba ekalefan hadis kureviye idha aada ar-rajulu akhahu akha enage miha enage akha ziyara kurahindu idha aada araybahuga aada mi lafzu bainun kon ule ziyara kurumge managa aw zara de lafzu bainun koffa ziyara kuruma emburi awma arabi bahuga mi de lafzu bainun kuren kon ule mi hunna ziyara kurumga iaada mi bainun kurani ege mane ki goskossa emburi amugotiga gine mi bas bainun kurebeni bali mi hunna ziyara kurumge maqamuwa ziyara beenun kurebena amko furihama sihhatuga honna miha kaariyad diyumuge maanaga are bahuga iaada mi beenun kurebeni ege sababa kiba inwen bidalawani balimi hunna wejjiya nasuto gannan iaada lafzu ekamo demana ga bes beenun kurebe e sababa ki balimi hunna ki khassa kon emi hun kaariyan emburi gos ziyara kuranje he ba ekkamu gawati hema arabin e lafzu amko beenun kon uleni iaada beenun kon uleni balimi huna ziyara kurum yaadage maane ki gossa emburiyo migota kantavu
vidalwani hadis kurawani idha aada ar-rajulu akhahu enage akha ziyara kurun aw zara nota ziyara kurun nota iada kurun kura hinduga qala Allah lahu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani tibta tibaga nafsu tahir koffiye tahir wajje wa taba mamshaka adi tibaga tihinga hingum was tiba tahir kodifiye tiba tihinga hingum was tahir kodifiye mita Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba kamuga miyannani tahir koddinu wahaka minge kuriga agon wani nafsu tahir kurumge muhimmukam bayan kurum ekamuge maaikama ekamuge muhimmukam bayan kura babe gennafa dekamakan mitanga mi ishara bani Allah ta'ala wahi kurabani tibaga nafsu tahir ko fiye tibaga khaz yare kurima hinga hingum tibaga nafsu tahir ko difiye wa tabawwa'ta manzilan fil janna adi tiba suwarugege manzilakum mati manzilen hasil ko fiye tiba-tibaga khaya ziyarat kura hinduga mitanga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba kamuga bayan kurabba fani tibaga nafsu tahir wajje duniya ge na libe kane duniya adi akhiratu ge kame bayan me faami wani ebbeki enage nafsu libe hinhama jehum enage nafsa tahir kan libun nafsan libe hinhama jehum libba de enage akhaya ziyarat kurima devana beki enan akhiratuga libe faada ay enan Allah subhanahu wa ta'ala enage daraja ufullevu Allah subhanahu wa ta'ala enage daraja ufullevu ema de faada mi hadis ka bayan kurabani Allah ta'ala wahi kurabwa kama qudsi hadis ga miha enage akhaya ziyara kura hinduga wahi kurabwane tiba ge nafsu tahir ko fiye tiba ge nafsu tahir wejje aditi hinga hingum mustahir kan libejje nafsu rivetivun nafsuge hinhama jehun esa tawbage maneki mige kuriga agon menge wahaka wani dikur koffa hagigatuga miha enage heyo amal takunna adi ena duniyage kura heyo amal takunna buna heyo bastakuge sababun elibe nafsu tahirun nota nafsan elibe hinhama jehuma ki hagigatu qiyamet do ena manfa kuranibi hinhama jehume ekit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge mihunge wahaka bayan kore bihinduga wahi kurabba fawani wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum min aljannati zumara adi emihunge beri rabbu emihun suwaruge ga holberim babaya suwaruge gendawane hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha emihun anna hinduga etanuge dorkolotan holbene suwaruge dorkolota wa qala lahum khazanatuha suwaruge belehettu mattaka tibe malaika bekalum dannawane salamun alaykum tibamihun assalam ekkan hutte kivegen tibtum tibamihun nafsuta tahir fawati nafsuta dunya golnger hinhama jifawati fadkhuluha khalidin tibamihun etana zuwarugeya demitibe halu wannashe ehema mi faada duniye gotun ena libe faada ege gotuga ena nafsan hinhama johun libe kamek gotuga mi hadisun agon men engeni akhaya ziyara kurmaki efada kamekkan ei aden efa al-imam al-bukhari ha mi babuga ituru basfule riwa kurabba fa mi wani ummu darda ga rihun riwa fa hadise kamana bidal wani zara salman min madain ila ash-sham mashiyan salman al-farisi ekale gafano ziyara kure madainum iragu ge sarhadden madainum sham hingafa wadagate ziyara kure hingawafa wa alayhi kisa den efoga sifa kurabane kalefan turu kurabagen hun huri libas kalefan hunnevi hedumen alagenne wa andar wardu kiya ferame mifada name kiya ferame aluvagenne huri yani yagmane ki siwarun mushamma ei kalefan hunnevi harwale kahalecce turu kurabagenne kakula hamen araran olafa huri maneki eha rivati hedumen turkurabbagen nune kale fane wagutu hunnevi ki qala ibnu shawzab rawi vidalwani ru'ya salman wa alayhi kisa'un matmu'u ar-ra'si saqitu al-udhnayn ehinduwan mi salman al-farisi feni wadagate kale gfan hunne wara hedun sifa kurabwani ibuna hedun wara aadaage gotakan hori wara tanawas fula kaya duukon hori hetume turu kurabbaagenne hunnevi den efoga faqila lahu kalefan dennawne shavvaita nafsak khale gafan hada deran nikameti koshe nafsuti huri manik aadaage hetume lagen hori mami gotam midennevi
قال إن خير الآخرة vidal viye heyokama ki ei aakhiratu ge heyokama ei heyokama ki ei aakhiratu ge heyokama duniya ki fana vedanech mi duniya ki waguti taneke ema mi duniya ga ma muhimme none ma molatichis zuhudu verikam mi riwaye mi sanadun dhaif namames mi basfulo inna khayra al-akhirah hama kashawarum heyokama ki aakhiratu ge heyokama mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulo sahha ko ngaisove khandagu hanguramaage duwahuga ekalege fan khandagu konnamun ulemun vidalo basfude gotuga isve diriulum mani akhiratuge diriulum inna khayra al-akhirah emme heyokama ki akhiratuge heyokame aden efoga al-imam al-bukhari gennamani ituru babe man zara qauman fata'ima indahum gaumen wata bayge kariya ziyara ko emihunge kariga keum nangai babu egamane ki emihunna ekko keumuga baaveri buma ena ziyara kura emihunnan hinitum wata ufaverikan hodadun hinhama jen hoda dinumattaka emihunna ekko keumuga baaveri bumuge maikama adi keumuge dawat digen enaga ari ena kariya ziyara kurum mihun ziyara kurumuge muhimmu kama ege maikam bayan kurevu mattaka mi babuge nawafani ege sababun hama ukhuvettirikan iturve de fardun ge temedi gonna gulunta iturve gen daane tivegen mi gota shariyatuga mikan angawafani mikan dalilu ganna mattaka gennawafani anas gefan gari hon riwayate kalefan vidal bani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al ansar Nabiya sallallahu alaihi wasallam ansar ya bekalunge getaku geteren geka ziyara kurevie fata'ima indahum den ade kalega faano emi hunna ekko farikul vie ettattakun emma jilihega farikul vie ta'aman falamma kharaja den kale faano kunnam beenum fulwe hinduga amara bi makanin tanet dekku man amru kurevie min al bait gege fanadaha lahu ala bisatin den timam bekalun duuleka fen jessevime tahir kollew mattaka tahir ko hirafus falami fadakame kuro mattaka ehinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam fa salla namadu kurevie wadaa lahum den yafahuga emi honna du'a ko devie ema mi hadis wasfulon enguni mistakun na ziyara kurumuge muhimmuka mihunge getaka ziyare kurun adi ziyare ko kewma ka dawatu devijji yamu ekamuga baaveri wanje ka nabiy sallallahu alaihi wasallam baaveri wadaganne bay mihun kewma gowalima ziyare kurima ka anna shubuni made kol hada mihun gole ane ba fahar bay mihun ka kavvis nu gowani ki den he mihun no skere jawa de kavvis ekahale sagafaten algon mege tere mihun nane ge diyama asu kewma mihun nabbay fardawat deni ki mihun ama bunela bahegge gotuga assuhay gotu kan kura akavstu ehm by far ga ijabade mas mihun ladu gane ema mi istam dinuga issa huri riveti kantatta ku terega jehene e adabutoga hifattan jehene kewme mi assuhay gotu ge an aisukam ga wanama ziyarate koffiya ina kanden jehe kanwata kewme ena dinuge muhimmu ka mi hadis wasfuta ku ngon me na egen dana wakim baben al-imam al-bukhari minta gennawafa bay riwayatwa gina riwayatwa kewmuge wahaka dhikur wesnu kurawwa kiwe warak gina riwayatan annana fam furtama riwayatwa kewmuge wahaka dhikur koffa wiesves den honna riwayatwa kewmuge wahaka dhikur kurawwa fa wes nei ein ege echki ebe kalunge arihuga mehman dare ada kurumge terehimene kame gotuga aamukama kavvima nuhimanowwa hunnani mane ki e riwayatan eba netasves riwa kurawwa fa miwani eva mitanga ves miwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyare kuri geya ekalege faano adi wadage be ekalonna ekko farikulu efa adi dua koddefa adi fahatun annane bay babutakuga kewmen emihaka dife mihaka koddene duata bayam vegenwa babutavves aden efoga mi hadis kiya fani malani ituru hadis wasfule riwa kurawani mi babuga صالح عمرو الواسطي vidal wani an abihi ekalege faano ge bappage عن أبي خلداغر أبو خلداغر رواك قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي عالية عبد الكريم أبو أمية أبو عالية غير الديار كورفيه وعليه ثياب صوف إيه كريك فان هنمي ورن آداغ كهرم واحدومه ترك رباغن زيارة كورهندوغا فقال له أبو عالية
أبو عالية بدالو بيه إنما هذه ثياب الرهبان مي نصوران رهبان لا كهلا هدومك كليك فانو متاغا ذكر كربا فمي وني يهودين نصوران ميهم غالوبرين لاني لا كهلا هدومك ورن آداغي غوتكان هنا هدومك واهك مينني أصل مي باب توغا مينني ميهن زيارة كرا إرغا ريوتي هدون لمغي مهمكان emihegge Allah subhanahu wa ta'ala emihakan ni'mat debba fahuri emihaku ekashigen nuwakan ba hedun lagen ulun mi babu ga anna hedun takon me hadis takon egegen daane ehennames emihaki ei faqiru mihekkam ga waanama evar nuwa mihekkam ga waanama ei masale non ei kiyana malama illibegen wa kamenno ennames forun terikan hure ehennames enage akhunna ziyara kura hindu nuwata hukuha idu namaz nuwata hukuru namaz dahindu riti hedun nulumaki ei malama illibigam wa kamekkan mi hadis wasfurta kon egegendan ema inshallah agar men den hori duwahega den ana duwahega den hori mi babu ga iswa den hori hadis tan inshallah kiyane adi mi hadis ga daur faada tav sebe hori hena mes wagutu kudatam matibe miha hisabun kurkollan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.